Malaga runwang, malaga tol, malaga changdar, kujudi chukar so kwaran. Eliap te kwar mala, in chukon jak ka bang ne, ka bon ne, ka tiang ne. Yendi alner kujudi chukar so, en wale, chukon ben ka chang me wale, chukon to ka chang me pan. Chenyogo ben, ka live video, ke topic, min mo topic nadaba. Chukon tung ke Saturday, she Sunday, shaben jam, shayur kan ngitin tingi ke Monday kene pan. So en tama chikon ben kan wale gwaden ban ngitin ngode ngi kon ke jen kwingada men ban ngi ke jitar ngada tin yar je. The enemies of peace that destroy it. So alangak tege jitar. Jin human being jiraman jelgi chogodaro min roi kemis jelle lodo nene chi jinta ke jitara kara tin dial tin chukot ka kam kon tin kwa kon la gang ka lo jok rei kwaramos lodo nene ka ken de rotak te gwanta meter ka ala min ngi kone wale o jitar ngada tin yar ke je langaji eno jin de marmo ke ni marmo langaji o mi chi gwit kai chi jaga la mugwa ka gan man ko nen ko ken lam ni ku comment ka bi share bi like sign la new de ne liking sign bi yatin ka YouTube mi chi jaga YouTube lo do mi chi jaga page bi like bo bi comment ka bi share ala no mo be wo joji ni comment be wo joji tegi ni ku ni bi wo jaga ka YouTube langaji bo langani ji ne mi ci yoje YouTube bi link ne bi copy then bi jaga gan man content ko ken ni man kon ka di de share bo ka Facebook ala na me lo de je ko ban riet ko bi kon ka la linkedin mi ci jaga go bo ki chen mi ci go bo ci de share di min chang ni di de gar pin di de unge re lo ko gwa den tisi en loy de long men dit loy de ga je long wu ba ro je me ba ling na ka ba na de lo re ngada di one ka min ngi ko en wal to kon ge point ti moy ti nyenti andi agwame ti bananan kel point nyam dwer gwantar ngada min nyam dwer mi jiram tare duri ngi ti ge gwantar ngada mi tare du kana mo beya ko topic dano jitar ngada tin yar ge John choga bada great jendio gudu ngwano ge jendio gudu di chu ye choga loje punya lar je yene ideal dwer ge ko dwer shi kwany letere goal awawa ejen gat goal min te tina tel mi rei kwaran ni chu kristo ko kon ni ja nyok dies ko to kon ge chuong ke le Yesu kristo min chuongen chi kon je ge diet ja kon diet ge rei goal me to kon ka ngas rei dan nu ko kon ni ti ba kan ka kon ni ti ba pal ke lo ba ko log rei ngwana dia du no mi chen do rei du ngai ni je wo do mo point de ba chit kamol pen mi kaire da mi tendaro ma cha pigi da ma tega mol pen bo tega ta mol pen tangwa ni timi ki dor pere da la ta dine da china nyo le ke je enyo en walle ngejo kon nu ne mi jira mo gor je bi ngas du ba ngan mo gwa jang ne dor ka ba nan ji dor di jide te liap tin te ler tin te nyon tin te tiel tin te diu tin te kang tin te mu tin te gwer tin ke dial te tin to do mu wi ga jaga tere du ngai ne chi lo ko at ke kun ke mu che jaga bere ite ga du banga du yigya rewde doal John niam dien chio ka letter John niam ne jo ngwane dol ba da tele nogre ide doal kanung mu tok dia je doara ke wo doal no ngod krama doal ken rong kuno doal la jaja ka butagre nyu chio jere wure kere badak kaka kwine ne ti doal titel ngap ke ji nyoni kene nang na ke le ke tit ka pal kuz ni jen kene ji khani dial be gwadi na bar ma mi pet ko wol mi ken ngwende me la liare ude ala doal gwa me te doal tin te doal nong di doal jinge human being ki je doal right kon ge te ga doal la doal ran te de ran doal jog de ran doal mu ki je doal kon right kon ge doal right kon ge e doal mi nangro alawo te li bom lo ay mi te reidu ke kwinga ke kwi Yesu Kristo
Chame chi chu la ro ramadol ke la de chuda han ba dol bo ki en bo puj bo ke je muwa ben en kel kono jangna. So ni tin dol dol cha la ro ne ni bi gwadi na bar man mi tel pak ken wal mi kay moinde ka jon cha la ro tel no gre di dol mi ti ko no ko lo do ne chi bi dol ni tin dol o de yichu pal dol la kono me dol ke lat chu di yichu e dol ke leni chungni dol ke ne puj ke ken ka konti aga right kono men te ram di je dwala logo be yichu be nyudo le ne be yichu be nyudo logo be nyudo be chenke tela lede logo be nyudo ne na do be gapal logo we gwam tin ko ken te ni logo bi ko gwam ti je ti be ti tegri ko ba yichu wala en dwala me poinde a gwan ngada mi yichu jo wer kere ke me be dwala jogu shuwe min chala fear in English. Damari miguri je bangadu ba ngam bi chong a kim be chong a pitch be chong a boom dang dwal kabate rate good diodian dot ignorant katoka wa ni chwali ignorant IGNORANCE dot o cha chogo ngwane bakel chinebe chura ko kwit ngwane ko kwit mo bajiluk chibiabus palada ke wo chingiluk ke wo chingot ko du palruwe an bagat ko parwe ba icha chogo diere wel kel wo wal jok bi ko kwet ala gwame right mi chikudalat ke jidrel ke togoga de ni hoche ala jidrel ke konta ga me gwa right kon tine ke jen bad bakel me na tikan kut ala ngwani tikan lo chikoro ko chi akwit ko chi atagatel ngaje ngwani chi ataga kwit ngwani and then chi aliu chinaga churia ko kwit ngwani. Okay, so ignorant the kel midi milati ngwani yer ala men long nuere je bi garo ko bigena ling edo ko dong ramen la roi ko dong nyumo dong gu dong wadu dong bi wachi je ngal le te kel won enamo aye do da wa na me la roi ko ye gara to da namo aye do da dot a one another I mean a one ter another miti ke dot ni there is big enemy there is great enemy in you against face tiga one ter another mi di miteredu dot la ran jaga ke charan bi jaga go akop ko la ko go je ala gagin chinge dro gaga je ejen go da la ko be je limit ejen ne tin daga dot ke ni la je wala te ni nyun gi na ma da ko la akani la je ci ko da right akani di la je wona ne ci ye ko te tok ne ne te kon kun yal ke ne pin mu ngode mi jelli ke ma di ke guji ke lingi ko da mo ko den let ke da tore point do you think o che da right ke da le guji e bo eno ne che da chen nyunu ti ga na da la mi makuran kalan marat ne al jel ga nyam ko lan matal ko ba yo adini ga America me ba yo adini ga Europe ba yo adini ga Middle East be yot ni ngon ti dia le ko do to Africa dia gu yo ko do mo chabele dot agwanta ngada mi guru bu ngab du bo won yam with dot ngwandien jagran ka loy de ko bum sometimes it is called unbelief ki hardening the heart jagloy du ko jagdu ko loy du ko bum ji ebro choko diogret badak chwar loy kun jago bum chet ke medan chet ke chang ona de chet ke chang ona de doar god e on guru kuna chen me chalat ke nen karun ti jen ngwa jagdu ko loy du ko bum joko de re du no bawo malaria ma bawo tel daba me teji ma bawo de teji ma bawo re la ram ter ge ji ma banyi ge ngode chiri ci loy du ci jakabu bom lo la riet ko do mi jaga ka la we mi ta ka jok la we mi ta ka jok ti lat kon ke wale me lat kon e wale e o jiter ngada tin yar ke je mi nyama dor rew de edwal dio dien e do ngon dien e jagran ko loy de ko bu kende ti mi kare du dama ngini wo ti jiter ngada ti to ti birona be pi la ram bi che biad re ngada
ku kon pit kon kangas cha kon ju pan jel kon kanga ka kujumone bu kunyal betekel ka kon akunyal apos kon ku share ku like ku comment akunyal apoji jiram gujo ku chiri chu kwer medit amen